Larun bata biztia duguztinean, gaurkoan 4 pelikula izango ditugu. Pare bat goizez eta beste pare bat arratsaldez. Lehenengoa, zabaltegi sailekoa izango da. Nire lagun Maitek txineraz zertxobait badaki eta wodetan dela esan dit. Eta jarraian Huatxo ikusiko dugu, Horizontes Latino sailekoa.你多大呀？17。这不错，中午就看你的。到你家跑！哥们就是妇女之友。我操你妈的Wodetan pelikulan gutxigatik ez naiz lokartu, egia esan planoak eta fotografia oso bereziak ziren, baina pelikulari ez diot ez gatzik ez piperrik ikusi. Oiga, le tengo una mala noticia, pues. El patrón no subió la leche. La subió a 2.50, la subió. Es que tú has subido, hay que subir el queso. Pero quiero pedirle plata de la. ¿De nuevo? Sí, pero de nuevo, porque mira, usted sabe que yo siempre le he dicho que no me alcanza. Pero Sandra, piensa un poco. Ya llevamos 2 meses adelantados. ¡A recoger gallo! ¡Vamos a ir! Se cortó la luz, loco. Se recordara a mí también el asunto del corteluz cuando mi padre trabajaba afuera en Puerto Saavedra de fonolero, en lo cual ya se siendo tarde y la luz, al llegar ahí se apagó la luz, también parecido acá, pues. Y cuando no siento los malandrines que venían adentro andaban en huelga, personajes del carbón que querían arreglar su sueldo, y dijeron aquí viene uno, atájenlo, levantaron sus garrotes para liquidarlo, pues. Y él le dijo que soy de los mismos federados que vengo de las minas de Mafia andando, le dijo, en parte subido en tren y en parte me echan abajo porque no traigo ni un centavo de plata, pues, con hambre. Oye, hombre, le dijo el jefe a uno de los otros que andaban, no tenías algo que le demos a este joven. Ya le reunió entre todos como 500 pesos porque eran centavos nomás. Horizontes Latino saiak gure ikusmiratik haratago dauden gaiak hurbildu dizkigu. Hala egin du Alejandro Fernández zuzendariak bere Huatxo pelikularekin. Huatxok sasikumea eta abandonatua esan nahi du era berean. Eta pelikula ia dokumentala izan da, dokumentalkutsua izan du, aktoreak beren azaletan bizi dutelako erakusten duten errealitatea.
beraien egunerokotasunean dago. Eta edonola ez da sartu sentimentalkeriatan, errespetu handiz tratatu ditu pertsonaiak, eta istorio erreal eta gordina erakutsi digu. Pelikulak amaitu bezain laster, gazteriaren txokora etortzen gara, filmei dagokien puntuazioa ematera. Paper hauetan zenbakia askatu eta kaxan sartzen dugu papera, gure izenean, eta hemen argi dago iritzi denetariko iritziak daudela, eta nik esaterako 8 eman diot, baina batak eta biak ere ikusi ditut kaxa barruan. Pantalla hontan ikusi dezakegu egunero epaimaiko kideek pelikulei emandako botazioa. Amaitu ditugu goizeko 2 pelikulak eta eguerdian dugun tartetxoan korrika eta presaka gabiltza bazkaltzen. 4:00 zinera itzuliko gara. Arratsaldeko 2 pelikulak ikustera. Bi epaimaikiderekin komentatuko ditugu arratsaldeko pelikula mexikarrak. Michel Francok orain arte inoiz ikusi ez dudan zerbait lortu du. Hau da, pelikularen ostean jende guztia areto osoa gelditu da berarekin solasaldira. Argi dago, jakin mina piztu duela jendearengan. Amaiak badu iritzia pelikularen inguruan. Neri gehien harritu nagoena izan da gaia, ze banekien Mexikon jende aberatsaren semeak baitzen zirela, baina ez nuen uste hain puntu, pelikulan iritsi diren puntutara iristen zirenik, bertan. ¿Vas para el otro lado? ¿Y cuándo piensas cruzar? Lo más pronto. Yo necesito a alguien aquí para que me ayude. ¿Y sabes dónde está el albergue? Sí. Pues ahí te pueden dar un catre. No, pues aquí está re cabrón. ¿Fumas? No, yo no me llevo con el cigarro. ¿Y tú? No. Bueno, sí. Pues a veces.
Norteado pelikulan, Andresek estatu batuetara iristeko pasatako oztopo eta abenturak kontatu dizkigute. Baina kutsu bereziaz, ez da, Borja? Bai, hori egia da, izan ere, orain arte ikusi ditugun pelikulak, kutsu nahiko dramatikoa normalen bezala ikusi dute, baina orain gontan komedia moduan aurkeztu dute eta oso atsegina egin zaigu. Lehen komentatu didazu zuretzat lehenengo urtea dela, epaimaikide bezala. Ze impresio izan duzu? Bueno, nik uste zinemaldiak eskaintzen dizuna dela pelikula bakoitzarekin gauza berriak ikastea, gauza berriak aurkezten dizkizu eta horrek aberastasun handia ematen dizu. Bueno, gaurkoz besterik ez, Gabon.